Gukirete kieha itura-ini ria JC mwena wa Kabatini Bahati, kaunti ya Naikuru, thutha wa mutumia umwe kũragwo na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Kũringana na family ya mutumia ucio na uria ũkũrĩkanĩte ta Elizabeth Jerry Kirago wa ũkũrũ wa mĩaka 57, orire muthenya wa Jumamothi na matigana kuigwa ripoti imwegie. Mwenye ameaga ni dadangu. Kama familia tumesikia uchungu kwa wenye wamefanya hii. Tunaomba serikali tusaidie. Alipotea Saturday ndio tulianza kushindwa kwani alienda wapi kurudi nyumbani. Negeko kihahurite muingi wa itura riri na uria riu urenda thirikari igacirithie ugitiri mwena ucio makiria hende no bebe cithukite. Nimesikia huyu mama amekufa na huyu mama tunamjua kwa muda mrefu na vile tunakuaga hii area, tunaomba hii serikali ya kwetu itusaidie. Hii mahindi ikienda kufika hii size hii tunakuwa na hiyo shida sana ya watu kutatisiwa mavitano kama hizi na si vizuri. So sisi tunaomba serikali ya kwetu itusaidie na itufuate, sababu hii watu wako mbali, wako hivi within area na tunataka serikali tufuatie, ndio tukiwashika tuondoe wapi? Tuondoe hapa ndio tukue na usalama. Maugete ati o mwaka riria bebe cirenjwa ni gukoragwo na cieko nyingi cia umaramari, kuona ati ona thutha wa njuragano iyo ni gucokete gubunjagwo nyumba ciganona. Tunashuku tu ni hao, tunaomba tu tusaidiwe na security. Walirukia nyuma ya nyumba, kuna ploti iko hapo nyuma. Sasa wakaruka juu ya fence, wakavunja vio zenye tunakuwa tumeweka juu, ndio wakaruka ndani wakaingia. Na ona gũtuĩka maabitha a borithi ni marĩkĩtie kwambĩka ũthuthuria wĩgiĩ njũragano ĩyo, rĩu mũingĩ ũrenda kũgĩa na mĩriũngũ ya borithi mahinda kwa mahinda nĩguo gwĩthema na ciĩko ta ici cia wĩkinaĩ. Nĩ tũrahoya thirikari ĩtũhe security tondũ area ĩno kuma njohi yathira tũtikoretwo twĩna security. Ta rĩu harĩa JC hatiaga kwendio bangi, maũndũ ta macio na no endagio na thaa ici. Mwĩrĩ wa mutumia ũcio ni ũrĩkĩtie gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ thibitarĩ-inĩ ya Naikuru. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Jerry wa Kĩronji.